bersyukur nak Islam jong unausan hima. Uway nakirang kai powerlifting gejala ujavet sotun on pen krea banlet yeshim bentaha ke NPC Junior Senior Open Man category powerlifting kabanong Dimapur kabahanagalan. Uni orang kai bana kasnong lomparing bat ubaju kai na Meghalaya Powerlifting ANED Fitness Association ulalong tang marway na kajala banlet yeshim bentaha ke tiga jingyakop kabanong ha ka arphuway bat arpu arterik mentau benaya yong. Kajing syajid utai orang kai kalawan hadian bola ban Korea katak maksiar haga bench press competition kabalalong ha usnam arajar arpu ha umsning ribhoy district. Utai orang kai ulay yeshim bentaha ki babun ki jingyakop kibalalong shabar ka jilla kata ha Guwahati, Delhi, Goa, Uttarakhand bat kiway. Katang jung hari jawab sotan, pasang pasal apa lumparing ke football. Tapi image jung katang kau rihun sotan. Tapi lasni lasai, pasti bahar ini dia kaya kaya NPC. Kebalang apa nagalan, keba penimi dah kaya NPC. Tapi ban, nak sudah job nasional, kadang dia gold medal. Kebalang apa state level dia gold medal. Dia seorang gawat orang suan. Mesti te pat ka banlet mita na Meghalaya ngadi mga marwe ba nila ka NPC nga ngali kaya ka heavyweight ngawan na po 75 to 83 kg ngali kaya te ban almost nga shira bench press 150 kg ka warm up jong ka de 120 kg and superset ngali be hado 150 155 kg. Minta apa pengaruh po cutting, ngadang cutting ni lajong. Anak penihara ke weight nambang alek kaya po 83 to 75 kg. Kaya kani fi haban lek kaya show interstate. Kaya kung mafitib ba ngabat ngau ngade gold medal holder po ka state chungi. Kaya nang mentahi last year ngida wan shabar, ngida wan shwan lek kaya. Kaya siya turo ngi wanda medal ba ngipin. Sedang batay FIBA ngi ki powerlifting kibuan ba ngi hastang wanda medal taban tagari la jong ba kay ban kasi berapa we te ba ngi ngakermen ba hadian bo ki bayu iya ngaru kinlan kinwan lang siya din kin pay ba kana ka sport kay harap siya kalong siya bayram alay don ki kam kai kam sinistay gilang tay kalong ko ne ba ngi katung ila alay hoy ngamang ba kami aram kay harap emang te kumba hatu asngiru hatu lasya bangi wan siya orang babano
te kabai flight kabai leg B1 ki pelut nama aku berfikir bah ke powerlifting bodybuilding kadi ka sport ba expensive bah kum kadai mesti ngabang peleng kasanteli tanggal white egg the oats dry fruits kiram sa nuts kine kita cashew kiram ba tak perlu bina pala jong kum da ka acute dale ka acute ka dor ka acute kadi khat pra hajar te kibel kiram hagi poi hadu arah jala hajar te ki juti kine ki jersey ngapan perlu bina pala jong te adu mentai kata ngi parila are punya pa kali kawan ka bai hotel bisa ka perlu ka state government ka ibalil ka mengi iudeu pensan usinsya sa kumi nanta Johnny pedi te kumangahi jebe soton dengi brok ngi la kai publik itu kiwan la kai mo kibra padan ka idea iki te kawai ka jing mo don idea ka lack of education ki be coaches ngim ban te kuma fi iru ngibon mengiwan apa bodybuilding hi na ka bodybuilding sa chef powerlifting te bon mengile hi daga musyupet nang nang tai andai kumbaki dan kibiki state other state last time mengiwan la ka ado ki physiotherapy ado ki coaches kiran jong la jong ngibang sosi ben batai fiba ngi hable hi habde hi hablong coach hi referee hi tanga syukin tio ma ba at least nang iyo jing arab tang naka shikilo ngi dio tang shipawari ko morngi kiyo bagen ka sport ko kari barga jela bar ko wai hai ngali ka pensyur bahagi ni kena ki bon ki kena jungi limta kila poisa ka jing jat ki poisa ka jing sakma kanya ka sport kamno ka bodybuilding am kadi ka passion sport ki bon ki kena ki ban ka gym tang shibna arbana ki man ka result kila pemna hene ki di benan passion anu mat kalau kumne ka main kadi ka diet ka rest exercise le kadi nak 20% ada fila ban manage ka diet kumenta fi consume calories per day kan no fi bam ka carbs fi bam ka protein kan no ban muscle kumna football ka protein te fi aban te biya kata lada fila te fi oski coaches babiang kinong kumangaru nga patay yang ngale ki pon kina ba play ki bam te kay kile kuma nga patay be namar nga kwa ba kamtam ki khasi jungi khna khasi jungi kidang sadin ha kana ka sport nga kwa ki kin tiu nga stanat hi ba kin kiu shakrang ban nga proud bo khasi jungi ki kana ka sport nama kana ka sport de ka nama kana kala endorsement dapat ka Commonwealth game kala shim bentalang telada ngi job kan ya ngila banyak pas central government ka job dong yo te ba ka job por ba ki khna encourage ki bakin la khai ba kin focus ha ya ka goal jong ki komenta bon ki mte ba komenta ngaw ngan suang fi ba fi wan khai gym fi ko cuts ne fi ko gaining ne fi ko ban le ko no fi dan ke ai te ki bon ki mte ki suan la khai ba pli ki su ki mte ban gaining ko no ngan le ko no super set ke ai drop set ke ai tang ko ban batai ki kata sepang kino ki jingdi ru jong ki bon ki khna limta kila ngat ha ka jingdi ru kumenta ki wan la khai gym kiron bong ya kidi kata le kata ban hemet no ki bon kila ngop ru kimte utau anabolic din way testosterone di way trend di way bon ki yusi gitu ru dana bol ki bon ni khna le ba ngalai dah mala jong ba kila sang bon yusu dana ru tang akwa ki se bangan suang ba o cuma bagi le natural ban successful yo